Ako whakautinga foi o pas muma le rua. E whai me ako whakautinga foi o pas muma le rua. E whai me benei a te longo te lai, whiri ki uka e tolo. E whai na tau moto. Whiri ki uka e tolo. E whai na tau moto. Matendate kune te mafuli, o te tawiri a te tanata kune te mafuli, o te tawiri a te tanata koto te nei Solomona. I te taumata ki te olama, tangata toko tas, a whai tangata toko tas te singa, a se eisi na tau asoa. Kua moso tangata tena, ma moso eisi na tio soa. A ka whai toko lua, e ma whai rei tena tau asoa, ko tia te. O ati, i ope whakatau soa. Ako te lai mo toko tas. Te lala e lei atu te mo na lua. Ai fili ki uka e tolu. Ya, o whakatusa te mafutanga te nei. Te lopu te la, tau mata tātou te lopu, ma te tātou te lopu. Te lopu e mawhai o tolu, mawhai o wha, mana whai po ngale te fili. A sei se lopu e fili ki mata au ki nino e. Te lala te manatu o te whaisa o Solomona i konei. Tau awanga, nei ko fili, tolu kai. Kua oti alo tanga, jalu a telefoni, mai mai ko, a pelu a tukune suati. Se es mafa na whaka e mōna ko urua i konei. Se e koki se aunga, kotasi ka te kotasi. Nei kolo, o fili lotu i kolo. Au mai te atua mo whai te kau whiri nei tonu. O te mea ki whai na tau. A te māwhitanga pōnu. Tua te tonu, o lina te nei rote. Toko ua konei. Langona la langona whoku la tonu. Whai ko seisi sosua. Ako fai se lopo, whaapopo. Hiri na tonu, i lope kau o la, Solomona i te whiawhi e nei. Kai whiri, i uka e tonu, te whainga tā mua. Awa, me ka sāsāre ko ua te whainga tā, ako te lopo te nai sero. E tua e kau whakatasi ka lopi lunga i kua. Ka sāsāre ko ua. E se whainga. Sinte na meko. Ito tangata na meko na wafi e teko. E maute te whiringa te nei. Ua tau lorang, whainga tā kau ua. Dala whakamanuia te aliki mo te sasalenga la ua. Ke au mai te atua, mo whai te kau whiringa tonu. I ti māwhitanga ko ua whakatau awa. Tato me whamatanga. Te atua tu te mana, whakatai maka mo te māwhitanga te nei. Se mafutanga po le na palani ni laua, ya whakapoi foku te olanga sa sale mātou kilote te mafutanga tena. Ai tali tonu mātou te aliki, o whiriwhiringa, o tine whakatoka ne koe mo te laura, o mawhai e mātou ka aina, toi aina mo lo mātua whanau, lote ko ka aina kone mātou, o mawhai mātou mafuta te whiak te le, o mori mauni mātou, ai whakamalo se foki ni mātou, a te mafutanga te le, te kau whakatasi koe te ruma te laura. Tēngi ki tu tō wale, ki whakaola Iesu Kiriso mātou e a kai, te takitaki me koe te mafutanga tēne. Kau whakatasi whalaua ki lunga i lau. E sa salenga i se whai o fie, e whai na taka. Ai ali tonu mātou, a whai a koe se lino, o te lino te la e whiri e kei te la kama te la kaina, e se ma whai o le petia te la mafuta. Mātou lai a kai kau whakamunu iana ki lunga te la kaina, o te sa salenga ka sa sale ki ai. Kau whakatasi whai o koe ki lunga i rato. Polo kalame te whiafu te mei te lik, kau whakatasi mai koe mai te kamatanga ni te whakauti. Te tua, tō saranga mātou tanga tō katasi, lunga i mawhitanga te nei, mātou tali tōre te lik, e lava kai toe, ia te koe Iesu Kiriso. A kai la mātou, kau whakatasi mai whai o koe, mai te kamatanga ni te whakautina. Ia la tui tō ngā tapu Iesu, a sana koe nei mātou e noa
people say? Amen. Amen. Right. Kaya, Lima na sa katokan nila ito, uswa ka unay, mato ya kayo dito tumana, ang tas, ang pamanuya, lumay mato. Yato siya nga may lumay ito mga medali, o ay fa mo na ito. Tali ito mo mato, isa si Mia ito wes, panafay ito mo sa loto, mali yung lumay tayo kayo naman. Mato ya kayo dito tumana, pangamanuya pagkatasyon ito, loto mo ito nga, dali yung fok ni mato, wag ko Jesus, dali yung ito ay nabiyo. Ito yung watap Yesus. Amen. Amen. Ayan eh. Oh, kati foto ko. So nobody's watching right now. TV and sit on demand. Dua. Hi.
가까이